أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر شبی الله رب عالمه. صلاة و سلام خدا رسل پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک می محمد بی علیه الصلاة والسلام و لسر مالبات و هجا و حوال و گرنوی گدریا خود تعالی دا جهاد و خبات و برخودان کرنا و لسر چقای گلپای ریچ و شوپامان بمشن حتی رجا داویه حتی رجا قیامتی. 24 هیبا شوال جسالا 1442 پشتی هجرتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو 5 هیبا پشبره هیبا حزیران جسالا 2021 لگنده خلیلا روژا سبت ام وی وشانا هازندید کن گلی تماشبانا گلی خوشکبران هجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گلی تماشبانا انشالله حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام منیت گو 40 حدیث شیروفه آوان بزمان کردی انشالله بقاسی گو خود تعالی درفت و امکانات و فرصت دانا ما انشالله می بیشن. حدیثا یکمین در حق نیت و عمل انده انشالله امی بین گلی تماشبانا موجب خیره خو پار بکن. عمر کره خطاب سروک باورمندا امیر المؤمنین سروک باورمندا عمر کره خطاب خدا جراسی به دبی من رسول خدا وهاب هستیا صلی الله علیه وسلم وتی محقق عمل گردای بنیت آبنا جهر شخص کیره هیات شتاگو نیت کریا ناقوا کسی گو هجرتاوی ببال خدا و رسولی وی ببه جبوی خدا و رسولی وی ببه هجرتاوی بال خدا و رسول وی یعنی وی خدا تعالی و رسول ویشی قبول بکن. کسی گو هجرتاوی جبوی دنیای به اوی بگی هجی دنیای هگر هجرتاوی جبوی زواجا بپیرک کره به جبوی پیرک هجرت کره به اوی بوی پیرک کره بزوجه ناقوا هجرتا هر شخصی ببال تشتا گو جبوی نیت کریا. قال تماشبانا اب حديثها پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبو چی گوتبو وقتا گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام و باورمند و مسلمانا جی مکه هجرتی مدینه کرن دنا واندا ظلامک جی جبوی خاطره گو بپیرک کره بزوجه نابه بی پیرک ام قیس بو جبو گو بوی پیرک کره بزوجه اوی جی هجرت کرنا وی ظلامی نجبوی خوده بو جبوی گو بوی پیره کره بزوجی اوی پیره که هجرت کر چو مدینه جبور رضا خوده وی زلامی جی خواسته بوش خوره گوتو امی به هفره بزوجن پیره که گو هکه تتخوازی من بزوجی وای از هجرت دکم از هرم مدینه هکه تو بخوازی ام به هفره بزوجن تجی ولا اوی زلامی جبوی بولو هجرت کر. پیغمبر جی علیه الصلاة والسلام ام مثلا بهیست رابید اب حدیث گو هر عمل هر کرن گردای بنیت بنا اونجا هر شخص کیرا تشتا گو نیت کری او هیا یعنی که چه نیت کربه او ویجه راه بی کسی گو هجرتاوی بال خدا و رسولی وی ببه جبو خدا و رسول هجرت کربه اوی بگی هیچه خیرا خواه کسی گو هجرتاوی جبوی دنیای بی اوی بگی هیچه وی منفیعتا خواه دنیاوی هگر جبوی زواجا بپیرک کره به جبوی پیرک که هجرت کربه اوی لخو مهر بکه نخوا هجرت جبوی تشتا گو نیت کریبا. گلی تماشوانا جبی حدیث ما چی فهم کر نخوا پیوانا هر عملی جبوی گو عمل ما وری قبول کرن عمل صحیح به نیت جر لازمه هاگر نیت راست به عمل جوی راست به وقتا گو نیت خراب به اب عمل مجی خرابه یعنی اب عمل جی کر نای وقتا گو عملک تشتکاتک کرن و نیت جی پیراهاتک کرن سه تخلیط هنا یعنی سه شکل وی هنا انسان وی عملکی بکه نیتاوی چیا اگر ترسا الله تعالی بکه يعني ترسى الله تعالى دكي أبجي شكلك عبادتي عبد يعني عبد
مبينيتكم اشترس الله تعالى يعني عملك دكين يتاوي أواج بوي جنتش بو رضا خدي ثوابا خدي أبجي تخليدك يا عبادته يعني عبادة دكيش حياة خدي تعالى وجبوكو بأز حقي خدي تعالى إيه عبديتي أز بين مجي وكي قواز عبدي خداما أو ربي منا وأبقى نعمتي هالمكرنا أجي أزي الشكري وي إن مجه نجبوي گو به خود تعالی جنت میده من یا نجبوی گو خود تعالی منک جهنم میده وقت گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دقل گو خود تعالی گنهوی حمو عفو کربون شي وصا عبادت دكر بالشب رادبو الميجا دياما عايشة يا رسولي قدي وشما خود تعالى قنيه تحمو عفو كرنا تي بي قنيه ما تشما والقاسي تعبيد ديخوا يعني والقاسي ضربو الميجي حتى نقولين جيوي كابو كيوي دوارمي دقاليشي پیغمبر علیه الصلاة والسلام قال يا عائشة يقول ما قي أزنما عبدك الشكردار يعني وكي قو خود تعالى أبقى نعمت وأبقى قنجين مكنا ما قي ناخوا شكري وينكم مالي ناخو عبادت كرنا بالطرس هيا وعبادت كرنا بهيفي هيا يا باش كي جانا يعني إنسان هيا عبادت دكي ودطرسي قد بي والله خدي قبول ناكي عبادت دكي ودبي طرساوي هاي بكا قالوا وي خدي قبول كي آنا يعني جي هنا كان عبادت دكن وهيفي دكن جي قوي خطانا عبادت ايوا جوا قبول بكي دبي يا باش اوا إمامي غزالي دبيجي قابت عبادت كر بلا هيفياتش خدا هبي لولا هيفي كرن حاجة كرن چتكي طرس بهيفية چتكي يعني دبي قام خوش رحمة خو تعالى قلت نكن وخو بهيفي نكن مني ناقو هذا فهمي قد عمل دا دبي قو إخلاص هبي يعني خالص جبوي الله تعالى دبي قو أنبكن لو وقتاقو إنسان عبادتك بكي وش خد مني عجيماي ولوش خد مني عجيماي أبيا عملي بيتشوط يعني خير جير نامني ويقو خو قراتيه بكي قراتيه جي بكي ديسا عملي مي دشوطي ها وقتاقو جبوي طلبات دنياي وآخرتي هردوا يعني إنسان عملك يتكي جبوي آخرتي جي جبوي رضا خديش يتكي وجبوي منفعتا دنيا يتكي قلت هذا عملي بديسا ناي قبول كرن لو راخو تعالى قلت از زنجيني شريكا ما جمنا الشريكا چنكن كسيقو عملك بكي وهناك بكي شريكي متينا دبي از جوي بيري ما يعني وناش بو مكريا تعالى قامن بيرنينا ديدي رياي الرياء قلنا جبو خدي بكي جبو نابو دنجي دنيا جبو إنسانا بكي أبجي تقسمي ويا هنا يكجي أوا نجبو يخدي خا يعني جبو إنسانا تنتكي خالو جبو إنسانا يعني دردي وي أوا قو إنسان بحساوي بكن أب شكلك هيا شكلي ددوا جبو إنسانا جيدكي وجبوي ربي إنسانا وجبوي خدي جيدكي أب هردو جي أب تخليتي الرياية عمل الشوطيني لولا خو تعالى جي الشريكة زنجينة خو تعالى الشريكة قبول ناكي بچاوا زاروي وينينن شريكي وينينن بيركا وينينن عيني ولو خو تعالى يبي الشريكة جي عملك يقول نجبو يهات بكرن جبو هنا كدي يهات بكرن خو تعالى قبول ناكي ديدي جانا دنكرني دي جيرياي هيا بيچاوا هناك جبوي نابو دنگي دنياي عمل دكن جانا هناك فياغو ناكن جي ديسا نكرنا ووقتيغو جبوي نابو دنگ بي ها او نكرنا واجي ريايا مثلا هناك بچمات المشناكي اود بي وكي غازيش بو لقنا نبي نابو دنگ هي اباغو تتبي نابو دنگ ها او جي ريايا مثلا المشناكي روجي ناقري بيركك هاي خنان خميني
دبێ وەکی گوە ئەس ڕیایی هەزێ بکەم یعنی